Ndabashuje mwese kandi mbifurije kugira ibihe byiza cyane. Raporo y'impuguke za ONU yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara ikomeje kugenda igarukwaho n'abasesenguzi bagiye batandukanye ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yongeye gusaba umutwe wa M23 kuva mu bice bya Uvira ndetse no kuva mu bice bigiye bitandukanye byose yamaze kugenda ifata. Cyakora ibingibi nubwo bakomeje kugenda babisaba, umutwe wa M23 wo wakomeje kwinangira ugaragaza ko udashaka kuva mu bice wafashe, ahubwo ushaka gukomeza kugarura amahoro n'ituze ndetse umutekano. Muri aya makuru ndagaruka ku nkuru irambuye igendanye n'uburyo umutwe wa M23 uyu munsi waje gushyingura bamwe mu bapfiriye mu bitero biremereye cyane berutse kugabwa n'uruhande rw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu karere ka Masisi. N'umuhango witabiriwe n'abatari bakeya ndetse abantu benshi bari mu marira menshi nyuma y'ibitero by'indege zitagira abaderevo zizwi nk'amadrone nk'uko amakuru tugira bivuga. Ndagaruka kandi by'umwihariko ku bajenerali bo muri FARDC barutse kugezwa imbere y'urukiko cyangwa se imbere y'ubutabera nyuma yo kuvanwa mu magereza agiye atandukanye. Ndagaruka kandi kuri bwana Nicolas Maduro aho uwamusimbuye yamaze kwirukana umwe mu bari bashinzwe umutekano wa perezida. Ibibaye kandi mu gihe abasesenguzi benshi hirya no hino mu isi bakomeje kunenga by'umwihariko umutekano wa perezida Venezuela uburyo wari umeze mu gihe ari umugabo waje agasangwa mu rugo iwe aho yari aryamye, ibyatumye benshi bakemanga ibigendanye n'umutekano wewe muri rusange. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira rero ndetse nabakomeje kubana natwe muri uyu mugoroba. Reka nkubwire ngo kanda subscribe kugira ngo ubambire mazajya badukurikira ndetse utanga igitekerezo kandi like amakuru n'ibiganiro byacu unabisangiza ku nshuti zawe. Reka turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa muri uyu mugoroba. Raporo y'impuguke za ONU yongeye kumvikana inashinza umutwe wa M23 kwagura ibikorwa byayo ndetse no gushinga leta, ndetse basabye umutwe kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Uyu mujyi wa Uvira kandi babasabye kuvamo by'umwihariko ndetse bakava no mu bindi bice birimo nka Bukavu ndetse na Goma, ibice bafashe biyishya kuya haguye abatari bakeya. M23 ntacyo yari yatangaza ku bigendanye n'iyi raporo. Icyakora iyi raporo kugeza amagingo aya ngaya ikomeje by'umwihariko kongera gushinza u Rwanda ku buryo budasanzwe ko rwari rufite abasirikare ku butaka bwa Kongo, ariko ni ingingo u Rwanda rwakomeje kugenda rwamaganira kure ndetse rwakomeje kugenda ruvuga ko ntaho ihuriye n'ukuri nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Inzobere za ONU zasohoye raporo yibanze rero by'umwihariko ivuga ko umutwe wa M23 ukomeje gufashwa n'u Rwanda urimo gushinga ubutegetsi bwigenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo rwose hari ibiganiro ndetse n'imihate ya Doha ndetse na Washington DC nk'uko bitangazwa. Umutwe wa M23 rero ntacyo uratangaza kuri iyo raporo. Kwa 30 kubaza nk'uko bikomeje kugenda bigaragara nibwo iyi raporo yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara z'ukwezi kwa 12 nyine 2025. Gusa mbere watangaje ko rero nta mugambi ufite wo gushinga leta yigenga cyangwa se gucamo Kongo kabiri. Iyi raporo kandi ivuga ko ibintu byarushijeho kumera nabi mu mezi ashize kuko impande zihanganye Kinshasa ndetse na M23 zagiye zigabanaho ibitero mu buryo rero bunyuranyije n'ubwumvikane bwo guhagarika imirwano bwari bwagiye rero by'umwihariko bugerwaho. Iyi raporo ivuga ko M23 ishaka kuba rero ubundi butegetsi by'umwihariko bubangikanye n'ubwa leta ya Kongo, ishyiraho inzego z'ubutegetsi, iz'ubucamanza, iz'imisoro ndetse n'inzego z'umutekano, bisa nko kurema ibikorwa bya leta yabo yigenga. Iyi raporo kandi ivuga ko M23 yaguye ibikorwa byayo bya gisirikare muri Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo ifashijwemo n'igisirikare cy'u Rwanda nk'uko iyi raporo ibigaragaza, kiyobora ibikorwa rero kigafatanya mu bitero hamwe ndetse no gutegura ibitero bizokorwa mu nyuma. Nubwo abategetsi ba EDC by'umwihariko biyemeje gukemura ikibazo cya FDLR, nubwo kandi nanone iki kibazo kitari cyakemurwa ndetse mu minsi ishize leta ya Kongo yibukijwe yuko kugeza amagingo aya ngaya bakwiriye gushyira imbaraga mu bikorwa bigendanye no kurwanya uyu umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa FDLR. Iyi raporo y'inzobere za ONU ivuga ko igisirikare cya Kongo ya FARDC mu bikorwa byacyo gikomeje kugendera by'umwihariko ku bufasha bwa FDLR ndetse n'imitwe ikorana na FDLR. Leta ya Kinshasa ntacyo iravuga kuri iyi raporo y'inzobere za ONU ndetse n'uruhande rwa M23 ntacyo bari bavugaho, usibye umwe mu bayoboye batavuga rumwe n'ubutegetsi ku butaka bwa Kongo wumvikanye avuga
avuga yuko iyi raporo irimo ibintu bishobora gukomeza gutuma intambara ikomeza kumera nabi ku butaka bwa Kongo. Inzobere za ONU kandi zivuga ko ibintu byarushijeho kumera nabi murasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe kandi ubu bivugwa ko umuhate wo kugera ku mahoro mu biganiro bya Doha utarimo gukomeza magingo yangaya. Avuga kuri iyi raporo kandi ku rubuga rwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yafatiye ku ngingo z'iyi raporo zivuga ku bitero bikorwa na M23 birimo ibikorwa ku mitwe harimo ibikorwa ku mitwe wa FDLR, maze ko izo nzobere za ONU zibogamiye kuri FDLR. Ingingo ya 43 y'iyo raporo ivuga ko ibitero bya M23 bigambiriye rero umutwe wihariye wa FDLR ndetse n'abasivile bari kumwe nabo, byibanze by'umwariko mu bice bigiye bitandukanye, ndetse binashobora kugira ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha byibasira inyoko muntu. Olivier Nduhungirehe yavuze ko kandi mu gihe hari imvugo z'urwango ku banyekongo b'abatutsi zivugwa n'abategetsi kuri televiziyo y'igihugu ndetse n'ibitero by'indege ku basivile, izo nzobere za ONU zafashe umuhate wa FDLR umutwe zafashe by'umwihariko ruhande rwa FDLR umutwe amasezerano Washington DC avuga yuko ugomba kuba by'umwihariko urimo gusenywa. Iyi raporo inshuro nyinshi kandi iyo isotse usanga itavugwaho rumwe n'abatari bakeya, nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga, aho benshi bakunze kugaragaza ndetse no kugira uburyo rero babivugaho cyangwa se uburyo bayibonamo, ariko abandi bakagaragaza ndetse bakanenga uburyo iyi raporo ibikomeje kugenda imera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Iyi raporo kandi isohotse mu gihe ibiganiro bya Doha by'umwihariko bisa naho bitakikomeje kugenda birajwe inshinga, aho hari n'amakuru avuga yuko Bwana Tshisekedi yaba yifuza ko ibiganiro bya Doha by'umwihariko bihuza Kinshasa ndetse n'intumwa za M23 bigomba kuzajya bibera i Kinshasa. U Rwanda na M23, Bwana Patrick Maya yavuze ku guhagarara kw'ibiganiro bya Doha. U Rwanda na M23 bagomba gusubira inyuma kugira ngo ibiganiro bya Doha bitange umusaruro witezwe. Aya ni amagambo ya Bwana Patrick Maya. Bwana Patrick Maya kandi yongeye guca amarenga y'uko ibitero bishobora kongera kwibasira ibice bigenzurwa na M23, maze ashimangira ko nanone umutwe wa M23 nudasubira inyuma n'ubundi bitazatuma ibiganiro bya Doha bikomeza. Minisitiri w'itumanaho ndetse akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yatangaje ko batazakomeza ibiganiro na M23 i Doha niba uwo mutwe udasubiye inyuma ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa wahoze. Minisitiri Muyaya kandi yatangaje ibyo ngibyo mu kiganiro na Radio Okapi iterwa inkunga na ONU nyuma y'amakuru amaze iminsi avuga ko leta ya Kinshasa yivanye mu biganiro bya Doha bigamije kugera ku mahoro hagati y'impande zombi zimaze igihe zihanganye. Bwana Patrick Muyaya kandi yanavuze ko Kinshasa itivanye muri ibyo biganiro, ko ayo makuru ari fake news kandi ari bihuha bikwizwa na M23 nk'uko yabigaragaje, ko ahubwo by'umwihariko bakomeje kuganira n'umuhuza wa leta ari we leta ya Qatar. Minisitiri Maya kandi yanavuze ko mu mezi ashize ibiganiro bya Doha hatewe by'umwihariko intambwe zirimo kumvikana ku buryo rero bwo guhagarika imirwano nuko rero bizakorwa, ndetse bagira ibyo rero bumvikana no ku kibazo cy'imfungwa zagombaga guhererekanywa. Yongeyeho ko kandi izo ntambara zose u Rwanda na M23 izo ngamba zose u Rwanda na M23 bazirenzeho by'umwihariko n'izubahirizwa. Inshuro nyinshi abategetsi ba Kongo bakunze gufata ibibazo ndetse by'umwihariko bagakunda goza u Rwanda cyane cyane by'umwihariko mu bigendanye n'iyi ntambara nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Icyakora mu minsi mikeya ishize abo ku ruhande rwa M23 bamaganye leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bavuga yuko idakwiriye gufata ibibazo by'abanyekongo ngo ijye kubyegeka ku bindi bihugu, maze bashimangira ko ibibazo by'abanyekongo bireba abanyekongo ubwabo. Leta y'u Rwanda ihakana gufasha umutwe wa M23 ikavuga ko yafashe gusa ingingo cyangwa se ingamba zo kwirinda, na umutwe wa M23 ushinza leta ya Kinshasa na FARDC ko ari bo rero barenga ku byo bumvikanye
bumvikanyeho mu biganiro bakagaba ibitero ku birindiro bya M23. Muri iyi raporo nshya kandi inzobere za ONU zivuga ko izi mpande zombi zigabanaho ibitero mu gihe kimwe nk'uko bigaragara. Umunyamakuru wa Radio Okapi yabajije Bwana Muyaya niba kubera izo mpamvu yavuze ibiganiro bya Doha byarahagaze, maze arasubiza ati birumvikana kuri twe bagomba rero kuva muri Uvira, bagomba gusubira ku mirongo y'ibanze bahozeho. Ntabwo rero yasobanuye iyo mirongo iyo ariyo bagomba gusubiraho. Abajijwe niba kandi bazasubira mu biganiro bya Doha ari uko M23 yasubiye inyuma kuri iyo mirongo, Muyaya yagize ati twe turi mu biganiro n'umuhuza leta ya Qatar kuko twe ntitwigeze duhagarika kuganira nawe. Birumvikana ko by'umwihariko M23 bagomba kubanza gusubira inyuma aho bari kugira ngo rero by'umwihariko ibyiciro bisigaye muri ibi biganiro bya Doha bitanga umusaruro ubyitezweho. M23 ngo biragenzura ibice binini cyane mu ntara Kivu ya ruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo n'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu, imirwa mukuru y'izi ntara, nyuma yo gufata umujyi wa Uvira mu kwezi gushize ku gitutu cy'amahanga yatangaje ko by'umwihariko yavuyemo. Ibyo Kinshasa na Amerika nk'umuhuza bavuze ko by'umwihariko atari ko bimeze. Kugeza ubu ibiganiro byari bikomeje kugenda bihuza impande zombi bishobora kuza guhagarara mu gihe kugeza amagingo aya ngaya impande zombi by'umwihariko zikomeje kugenda ziterana amagambo, buri ruhande rushinze urundi kurenga ku gahenge kaba karumvikanyweho nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Kugeza amagingo aya ngaya kandi ibikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa bikomeje by'umwihariko